Simao, namhlanje sibonga sizosolweni lesibili emva kwesonto lekuvuka lapha sibonga uNkulunkulu khona sizabe sifunda-ke nathi isifundo lesilandzelako lomusa. Sekuqala sifundo sivela encwadini yemisebenzi yabapostoli sahluko semfica kusukela evesini lekuqala kuyokuma evesini le-20. Lihubo lanamuhla lihubo le-30 sijalifunda lonke. Sifundo sesibili sivela encwadini yesambulo sahluko 5 kusukela evesini le-11 kuya evesini le-14, 11-14. Bese ivangeli silithola ngekulandisa kwaJohane lomncele sahluko sama-21 siqala evesini lekuqala siya evesini le-10. Kutawuthi-ke namhla lapha sithola ingoma, sisebenzise ingoma yelibandla. Siqhubeka-ke nenkonzo njengalokhu isikhathi lapha sibonga khona uvuka. Siqala esigabeni 2 ekhasini 104. Haleluya, Kristu uvukile, impela uvukile, haleluya. Inkosi abenandi, ayinawe futhi, vumisani enkosi, yivumisanini nesimekude enkosi, akabonge uNkulunkulu yisene nosarana moya lomncele, alibonge igama lakhe nyalo nanini, akasisa uNkulunkulu losezulwini, kube kuthula nelosano kubantu, Nkosi uNkulunkulu, Nkosi yasezulwini, siyakubabata, siyakuthumisa, sikhuleka kuwe, siyakuthumisa, siyakubonga ikhuleko lwakho lolukhulu. Nkulunkulu, sobantwana babe, Nkosi Nkosana bezelwe yodwa, Yesu Kristu, Nkosi Nkulunkulu, Mana yaNkulunkulu, Nkosana yeyise, leso sakhona temhlaba, sihawukele, wena loso sakhona temhlaba, sihawukele, wena loso sakhona temhlaba, yengela kuthandaza kwethu, wena losekusasesene saNkulunkulu yise, sihawukele, ngobe wedwa longcwele, nguwe wedwa loyinkosi, nguwe wedwa Kristu kanye namoya longcwele, losesuka bonke ebukhosini kaNkulunkulu yise. Amen. Asithandaze uNkulunkulu Somandla, siyizitho zonke zivulekile kuwe, siyizitho zonke sathiwa nguwe, uThixo sicele wena, geza imicabango yesizitho sethu ngephefumula lokukhuluma wakho lomncele, uthi sikuthanda lokuphelele, silidumisa lokufanele igama lakho lomncele, ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele,
yena loweta nguyena onyekela ngetulu kwemazulu onke kude kugcwaliseke konke. Asivume sonke sethu siqinisele ngalokuqinisekile thina lemithetho kaNkulunkulu, siphile ngothando nangokuthulana nabo bonke babo. Baba wethu osezulwini, siyazithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe ulicala lethu, sonile ngekuhlabana nangekukhuluma nangekwenda nangekungakwenzi okufanele sikwende. Ngenxa yendodana yakho uKristu Nkosi yethu, seselele konke lesekwenzile, usende sikhonde ngihamba lokusha kude igama lakho lidunyiswe. Unkulunkulu somanda siselela bonke labaphendula ngeqiniso akakhawulele asithethelele izono zethu asikhulule kuzo asilise asiqinise ekulungeni konke asigcine nasekuphileni lokuni nanini ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Sithandaza kanye sithi Nkulunkulu wemusa luthando lwakho lungeke lusiyekele, buyisela ithi emandla empilo lwethu kude kuthi umsebenzi losembi lwethu siwufeze ngesibindi ngaJesu Kristu Nkosi yethu, lo kanye nawe namalo engcwele ufanelwe sibusiso nekuhlonishwa ludumo nemandla phakade naphakade. Amen. Silalele ifundo yanamuhla. Ifundo levela eTestamenteni Elisha sibhalwe encwadini yemisebenzi yabapostoli sahluko ngesemfica. Siqala kufunda evesini lekuqala. Ngaso leso sikhathi Sawula abesaqhubeka nekusongela nekubulala abafundi benkosi, waya kumpristi lomkhulu wafike wacela incwadi zokumethula emasinagogeni emaJuda aseDamaseko kuze kuthi nakakhandla lapho nobe bobani lababalandeli balendlela yenkosi abe nemandla ekubabopha labaduna nalabasikati abathathe abamikise eJerusalema. Asahamba aya eDamaseko, asaseduze nje nalelo dolobha wavela kukhanya lokukhulu esibhakabhakeni, wamfaneka ndawo tonke ngekuphathima kweliso. Washaya phasi weva lizwi lisibuye, Sawula, ye Sawula, ungithuphelani? Waphendula wathi, ungubani wena Nkosi? Lizwi laphendula lathi, nginguJesu lo mhluphayo. Sukuma-ke uye kulelo dolobha lapho utawutshelwa khona lokufanele ukwende. Nalamadoda labehamba naSawula abesamile abize athi thu, abeliva lelizwi kepha akazange ambone lona labekhuluma. Sawula wasukuma phasi wavula emehlo, kodwa emehlo ehluleka kubona. Ngakho base bambamba ngesandla bamhola baze bayongena naye eDamaseko. Kwaphela amalanga lamathathu angakwazi kubona, ngaleso sikhathi abengazi anganathi lutho. Kwakukhona umfundi lapho kulelo eDamaseko, libizo lakhe kungu-Ananiyasi. Wabona umbono lapho inkosi yathi kuye, Ananiyasi. Wasabela wathi, ngilapha Nkosi. Inkosi yathi kuye,
yakutasi ucele indoda yaseThasusi libito layo nguSawula uyathandaza ekwembulelweni kwakhe ubone indoda lengu-Ananiyasi ingena ibekaqanda kwakhe kuze aphinde abone. Kepha Ananiyasi waphendula wathi, Nkosi, bantu labanyenti sebangitshelile ngale ndoda, nangabo bonke budlova lebentile kubantu bakho eJerusalema, futhi seyite lapha eDamaseko ngemandla nangemvume yebapristi labakhulu kute ubopha bonke bantu lababita libito lakho. Inkosi yathi kuye, hamba, ngobe lowo muntu usitha sami lengisikhethile ukuthi siphathe libito lami kubetive nakumakhosi nakubantu baka-Israyeli. Mina kwami ngitamkhombisa konke lafanele ahlupheke ngako nelibito lami. Ngakho-ke Ananiyasi wahamba wangena endlini wabeka qanda kwaSawula wathi, mzalwane Sawule, inkosi Jesu lebonakele kuwe endleleni ingithumile ukuthi ubone futhi ugcwaliswe ngamoya longcwele. Masinyane kwawathi ingwengwe lesatifana nengwethu lisuka emehlweni aSawula waphinde wabona futhi, wasukuma wabhadadiswa. Emva kokudla waphinde waqina futhi. Sawula wahlala nebafundi emalanga lambalwa eDamaseko. Masinyane waqala kushumayela emasinagogeni ngaJesu athi uyindodana yaNkulunkulu. Livi lenkosi leli, akabongwe uNkulunkulu. Ihubo lesibhekelelo nanamuhla ihubo lemashumi lamahlanu. Ngitafunda isigaba sesiqala bese kubanga lilandele isigaba lesilandelayo. Ngiyakudumisa Simakazi, ngobe ungenyulile ebunzimeni. Wala futhi isitha sami isijabulise ngani. Yebo Simakazi, Nkulunkulu wami, ngicela isitho kuwe, wena wangiphilisa. Yebo Simakazi, ungithiphile endaweni yalabafile. Waphephisa ukuphila kwami emkhathini walababhange ebusweni. Mine labanyele bakhe, hlabelelani ngidumise Simakazi, libonge igama lakhe elingcwele. Ngobe ukuphela kwakhe kuba kwesikhathana, kodwa umusa wakhe uhlala ukhona njalo umuntu asaphila. Inyembezi ingaba khona ebusuku, kodwa ngakusasa kuseni kube ujabula. Mina-ke ngisasethi kahle ngathi ngingeke ngitanyatanyiswe. Yebo Simakazi wangimisa ngaba njengenhlaba leqinile. Kodwa wathi kube ungifilasele, ngahlaselwa kusaba. Ngakhala kuwe Simakazi, nganxusa enkosini ngathi, Nzuzo yini leyakutholakala ngokubhujiswa kwayo, nangabe sengiye ethuneni. Bantu bese babuyele ebusukwini, bangabonga yini, bangakhuluma yini ngekwethembeka kwakho. ngive Simakazi ube nemisa kimi. Yebo Simakazi, bami ngumsizi wami. Uguqule ukulila kwami kwaba ngumsizi, ungikhumule ingubo yemvilo, wangibhaphisa ngokungibopha ngenjabulo.
Ngakho-ke umphefumulo wami uyakukuthumisa ungaphinzi. Yebo, siphakade uNkulunkulu wami, ngiyakukuthumisa phakade naphakade. Ngalokho kaDunye luyise wabantu bonke lendodana lo moya oyingcwele manje nangezikhathi ezizayo. Ibandla lihlale phansi, sihlale isifundo sesibili. Sifundo lesiphuma eTestamenteni Elisha njalo sibhalwe encwadini yesambulo sethuko sesihlanu, siqala evesini le-11. Ngathi ngiyabuka ngemva livi letingilosi letitungele sihlalo sebukhosi netidalwa nemalunga. Letingelosi tatitinyenti titigidzi ngetigidzi netinkulungwane ngetinkulungwane tahlabelela ngelivi lelikhulu titsi lifanele liwundlu lelahlatshwa kutsi lemukele emandla nengcebo nekuhlakanipha nekunqoba nelutfumo nebukhosi nesibusiso. Ngase ngiva tidalwa tonke nendalo yonke ezulwini nasemhlabeni nangaphansi kwemhlaba naselwandle nakubo konke sithi buye lohlezi esihlalweni sebukhosi nakulo liwundlu akube sibusiso nelutfumo nebukhosi nemandla kuze kube phakade naphakade. Tidalwa lesine tathi amen, nemalunga onke awaphansi akhuleka. Livi lenkosi leli, akabongwe uNkulunkulu. Siyawusukuma sihlabele ingoma yempandla ekhasini 47. Ingoma yempandla ekhasini 47 lelisekwe usuku lwanamuhla. Siyadumisa wena Nkulunkulu, siyavuma kuwe wena oyinkosi. Umhlaba wonke ufuneka kuwe, umoyise lo makade
Igama lesihle nekulazisa kwaJohane loNgcwele sekusuko semashumi lamabili nakunye sitawufunda kusukela evesini yokuqala. Akaziyise Kristu umsindisi wethu. Emva kwalokho Jesu waphinda wasibonakalisa futhi kubafundi bakhe ngaselwandle lwaseTiberiya. Lokho wakwenza kanje: Simoni Petro noTomase nothiwa liPhahla noNathanieli waseKhana laseGalile nemadodana aZebedi nalabanye bafundi baJesu lababili, bonke laba babendawonye. Simoni Petro wathi kulaba labanye, "Ngisayowudweba." Nabo bathi, "Sitawuhamba nawe." Ngakho bahamba bekhwela esikebheni, kodwa ngabo bonke lobo busuku abazange sibabambe lutho. Lathi laliphuma ilanga, Jesu wema elusebenzeni lwemanzi, kodwa abafundi abatanga ukuthi uJesu. Jesu wathi kubo, "Bantwana, kuhle yini inhlanzi enilibambile?" Bamphendula bathi, "Kuhle." Wathi kubo, "Jikani ilesa lenu ngasekudla kwesikebhe, nitawuthola khona." Ngakho base bayayijika ilesi labo, babe sebehluleka nokulibhosa ngobe babebambe ihlambi lesinyenti kakhulu. Lo mfundi labesandla nguJesu wathi kuPetro, "Yinkosi." Simoni Petro leva kuthi yinkosi, waphuthuma impahla zakhe wambatha. Phela abephumulele ukusebenza anduna. Wabe udukela emanzini, labanye bafundi beza ngesikebhe babeseduzane lesitabathi. Kwakungacishe kube inyathelo lesilikhulu. Badonsa linethe ligcwele inhlanzi lesinyenti. Bathi lebefika esitabathini, babona umlilo wemalahle ubasiwe esikwawo kunenhlanzi kanye nesinkwa. Jesu wathi kubo, "Lesani lesinye isinhlanzi kuleto lenilibambile." Simoni Petro waya esikebheni wadonsa ileta lekudweba lelaligcwele inhlanzi lesinkulu, $150. Nomeke sasingeni kangako, kodwa linethi aluzange lisabuna. Jesu wathi kubo, "Wotani niyewudla." Emkhathini wabo bafuthi babathi ngisho ngamunye, njengoba nesibindi sokumbuza ukuthi, "Wena kambe ungubani?" Bavele batatela nje ukuthi yinkomo. Jesu waya kubo, wafike wathatha isinkwa, wabanika, waqhubeka wenza njalo futhi nasezinhlanzini. Lokho-ke bese kukwesithathu Jesu atibonakalisa kubafundi bakhe emva kokuvuka kwakhe kulabafundi. Bathi sebaqedile kudla, Jesu wathi kuPetro, "Simoni, mntawaJohane, ungithanda kakhulu kwalaba yini?" Waphendula wathi, "Yebo Nkosi, uyazi ukuthi ngiyakuthanda." Jesu wathi kuye, "Yondla amawundlu ami." Waphinde Jesu wathi kuye, "Simoni, mntawaJohane, uyangithanda yini?" Wathi kuye, "Yebo Nkosi, uyazi ukuthi ngiyakuthanda." Jesu wathi kuye, "Yelusa izikali." Waphinda futhi kwesithathu wafuta wathi, "Simoni, mntawaJohane, uyangithanda yini?" Petro wadabuka enhliziyweni yakhe, ngoba Jesu abesambuze kathathu athi, "Uyangithanda yini?" Petro wamphendula wathi,
hose wathi konke wena uyathi ukuthi ngiyakuthanda. Jesu wathi kuye, yondla izitala. Qinisile kuwe, ngesikhathi usemusha wawuvele ubophele ibhande lakho kuye lapho usanda khona. Kodwa lapho umzala welula sandla sokuya kubophe akuthathe amise lapho ungasandi khona. Lokho kwakusho akhombisa ukufa Kristu baketawufundisa uNkulunkulu ngakho. Emva kwalokho Jesu wathi kuye, ngilandele. Nali-ke ivangeli lakuqala. Akabonge Kristu inkosi yethu. Ekhasini lenkulu nesiphohlongo sithola izivumo zenkolo yaseMalesiya esigabeni 24. Siyabonga uNkulunkulu munye uyisezomandla, owezulu nezaba, newawonke lokubonakalayo nalokungabonakali. Siyabonga kuwe Nkosi yinye, Jesu Kristu,
Siyanisela bathandekayo egameni leNkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu asithandaze. Babethu bengcwele uNkulunkulu somandla namhla siyakubonga uNkulunkulu wethu lo muhle losithandayo nalosifundisako ngalolu suku bakwethondlela lasiqhubeka khona simemethela indaba sokuthi Jesu Kristu uvukile, Jesu Kristu inkosi uyaphila. Namhla babethu bengcwele sisasondela ebukhoneni bakho siyathandaza ukuthi Nkosi siphe amandla eqhubeka simemetele indaba sokuthi Kristu uvukile. Sisesibindi babethu bengcwele lesisidingako lesivuswana lesiletha ngokwakhe ukuthi Jesu Kristu uvukile, unqobile kufa, usiphile ukuphila kwaphakade kude kokuthi ngaye sikwazi ukuthi sithole isibusiso esimangalisayo, sithole naloko lokusifanele njengesidlalifa tembuso waNkulunkulu, tembuso wezulu, tembuso waphakade. Namhla-ke uNkulunkulu somandla sizinikela inhliziyo tethu, sikela ingqondo tethu ngokuthi Nkosi bongasigucula, Nkosi bongasifundisa, Nkosi bongasiqondisa endleleni yakho nasekukhanyeni kwakho. Konke lokho sicela ngaye Jesu Kristu Nkosi nomsindisi wethu. Sisiyela Nkosi emazwi emlomo wami nekuzisha kwakhe inhliziyo tethu kwemukeleke kuwe Jehova Sibhalele laphakade ngaye Jesu Kristu Nkosi nomsindisi wethu. Amen. Bazalwane bangahlala phansi. Siyambonga uNkulunkulu bathandekayo lokuphinde wasinika leli thuba lokufina namuhla besingahlanganyela ndawonye kulolu sonto lesithathu lekuvuka noma lisonto lesibili emva kwelekuvuka sitinye kuyo inyanga ya inkwekhwethi lala siphinde futhi simbonge khona uNkulunkulu ngempilo yabo bonke labatisebenzi ngoba ngilolu suku ngilolu langa la sikhumbula khona labatisebenzi indawo letahlukene simemetela indaba yokuthi kwangasi sisebenzi tonke betinganiketwa kuphatheka kahle emsebenzini, sinikeze maholo langiwo latifanele nendzawo lesisebenzela kiyo kube indzawo lala siva khona ukuthi siphatheke kahle, kungabi nekuphathana kabi ngoba sisebenzi sonke. Sisebenzile lesinkulu kunato tonke, sisebenzile sibitelwe ukuthi usebenta umsebenzi waNkulunkulu lebazalwane bonke. Sifike Happy Workers Day ini nonke bazalwane lenibitiwe nabitela sintowenza umsebenzi waNkulunkulu. Timfundo tamhla-ke bathandekayo time ngaloluhlobo njengoba besesibesa simemetela sifundo sekuqala siphuma emsebenzini yabapostoli isahluko sesibili siqale esahlukaneni sekuqala lihoboli kubo lemashumi lamathathu. Sifundo sesibili siphuma encwadini yesambulo sahluko sesihlanu siqala esahlukaneni selishumi nakunye. Livangeli-ke sithole livangeli-ke kulandisa kwaJohane longcwele sahluko semashumi lamabili nakunye saqala esahlukaneni sekuqala. Ingoma leyanzile lelivangeli kube ngiyo ingoma yelibandla iTDM, ingoma yelibandla iTDM. Sihloko-ke bathandekayo semshumayelo yanamhla sithi siyaguqulwa ngenxa yokuthi Jesu Kristu uyaphila. Siyaguqulwa ngenxa yokuthi Jesu Kristu uyaphila. Qhubeka-ke bathandekayo nawo emaviki ethu noma sihamba sisesekulo uhambo lwethu lala sikhumbuza khona ukuthi haleluya, Kristu uvukile, impela uvukile, haleluya. Solo simemetela indzaba bathandekayo ukuthi uvukile Kristu. Ekuvukeni kwakhe usipheko ukuthi sinqobe kufa newokuthi lesikwathi ngokuthi siphelelise umsebenzi waNkulunkulu, siphinde futhi nekuvuka kwakhe siphelelise bathandekayo isivumelwano uNkulunkulu lanaso sensindiso yebantu bonke emhlabeni. Sawukhumbula-ke bathandekayo ukuthi evikini eliphelile ingcikisi mhlawumbe yayo imshumayelo yethu beyisekuthengeni kuvusa kwaKristu, mhlawumbe kusikhumbuza ukuthi mina nawe sithunyiwe kokuthi sihambe siyolishumayela livangeli, sibalethe bantu kuNkulunkulu, sibalethe bantu kuKristu. Nyathi-ke thina sesifika kuleso sigaba sibazalwane sisekukhumbula ingoma ethi hayi saba magwala asikunono zibuyele muva ayanikasa
bese siyesaba bathandekayo, asisafuni ukuyiva kahle le ndaba esisithunyiwe, kodwa uNkulunkulu iqiniso lithi kusithumile bathandekayo, siyadinga sibe naso lesibindi sesihambe sibatshele bantu ukuthi Kristu uvukile, Kristu uyaphila. Noma ngabe siva kwangathi akusimbo lesimelula ngayo, kodwa kumele bathandekayo ngokuthi sikwende lokho, ngoba sinikiwe emagunya, sanikwa futhi nemsebenzi wokuthi silitshele lize ngokuthi Kristu uyaphila, Kristu uyabusa, Kristu uyinkosi, nekuthi umbuso wakhe sowumisiwe ingunaphakade, uyawubuya ate ufeza masinyane nje asabuya ate ulandlala ibandla lakhe. Indaba leti ukuvuka kwaKristu bathandekayo, indaba yesimnandi kulabo labakholelwa kuye, kulabo futhi labamemukele yena, ngoba bayazi ukuthi utawuphinde abuye ate ubananda. Futhi lokuvuka kwaKristu banikete amagunya ekwazi ukuthi noma kufa kungafika, kodwa kithi thina lesikuKristu asasiko kufa, kodwa sesikhathi sokulala, silale silindele ekhaya kwelicilongo, lalapho ayawubuya asilaze khona yena lo ethembekile, ngoba nguye futhi lo asidala, nguye lo sisizisile, nguye lo sithembisile ukuthi uyawubuya asilaze. Sisathuka lethu ifundo tanamuhla abathandekayo, sibona isifundo sekuqala mhlawumbe lesiyawugcina kakhulu kiso, lalapho Pawula lebekatiwa njengomuntu lebekaphumile anikwe amagunya ekuyawuhlukubeza abazalwane, ababophe, ababulale, abalethe eJerusalema. Sitshela ukuthi sowuhambe wayowuthola incwadi kubaphristi abakhulu ukuthi ngisafuna kuye eDamaseko naselinye indzawo, ngiyobafuna nabo abantu labahambisana inkolelo entsha lengasasiyo lenkolelo thine lesikhululekile. Tshela ukuthi uNkulunkulu wase uhlangana naye endleleni, avela ngelinyazi, wambuza wathi, ye Pawula ungihluphelayo? Wathi mangalisa Pawula ukuthi kodwa sewungubani wena lothi ngiyahlupha? Waveta athi ngingikristu lomtingelayo. Ngoba bathandekayo kumenteka uthi uhlukubete abantu, uhlukubete abantu baNkulunkulu, kanti sowuqhobolodaliso laNkulunkulu. Uhlukubete abantu labasekuhluphekeni, bantu labasekudingeni, kanti sowuhlokolodaliso laNkulunkulu, njengoba asho Kristu athi ungihluphelani Pawula bengadingeli Kristu, kodwa bedingela nabaKristu lasele ngemuva, lakhuluma ngendaba yaKristu. Ngoba uNkulunkulu uyakhathateka ngabantu bakhe, uNkulunkulu uyabathanda abazalwane bantu bakhe. Abephumile Pawula athishela qeda umsebenzi lo ngiwona wona, abahlukubeza abantu, abahambisa abahlupha abantu, kodwa sitshela ukuthi kuko konke lokho kwase sowubonana udibana naKristu uqobo lwakhe. Waguqulwa Pawula bese sekafikile kuKristu, waguqulwa Pawula labe ungiyena abehlukubeza albandla, wase uguqulwa Pawula sebakuyela usahlushwa, sesiyeva nasesifunze kumazina sathibhala, lesinye uthibhala sowuboshiwe, sowuthathwa wamiswa esibonzeni nasesikhulwini nasemakhosini, bonke bangakhona ukuthi bayikhulumise indaba yakhe. Wathi khamba asehluphekeni njengoba naye abehambe walihlupha libandla, kodwa ngoba bekayazi indaba ukuthi le ndaba lesengiyiphethe, indaba sibili, le ndaba lesengihamba ngayo, indaba leniyo, waqhubeka waqina Pawula, wahamba bazalwane, wahlala kuNkulunkulu. Le ndaba ya Pawula isukutha indaba yaMose, bazalwane lesizafunda ngayo ezinsukwini ezidlulile zaka-Easter, lalapho avela khona uNkulunkulu kuMose athi ngiyakuthuma nyana, hamba uyawukhulula abantu bami bakhiphe esandleni saFaro, njengoba namuhla uNkulunkulu athume mina nawe ngokuthi siyawukhipha abantu bakhe esandleni sekucinzetelwa, bacinzetelwe sono, bacinzetelwe babusi, bacinzetelwe bantu labanye. Uthi uNkulunkulu sibephule abantu bakhe, balethe ekuthandweni lwakhe, balethe emsindisweni yakhe, batshele ukuthi Kristu Jesu uvukile, wanqoba kufa, wanqoba kucinzetelwa, wanqoba kuhlushwa, wasilethela impilo yangunaphakade ngayo. uNkulunkulu uyafika Pawula, ukhulumisana naye buso nebuso, uyamtshela ukuthi Pawula sengiyathuma, hamba ke nyalo utawufike uyalapho bayawufike bathandazele khona. Ebazalwane ngabe thine sisaliva ilizwi laNkulunkulu.
kukhona lesizwa kakhuluma uNkulunkulu kithi lesingabe sasiyathatha siyabamba sithi ufikile kini simakade wakhuluma kungako njengesibindi mhlawumbe nqonje bazalwane sesibindi sekushumayela leli vangeli singenaso sesaba ukubatshela abantu ukuthi Kristu uvukile, Kristu uyaphila. Siyambona ke Pawula esihluphekeni kwakhe nanathi bathandekayo siyakhuthazwa ngokuthi sathi ukuthi sisayihamba indlela yaKristu embala siyawuhlangabezana nebumatima lobukhona endleleni. Pawula wadinga ngokuthi bekhona umuntu uyawumthandazela kuze ukuthi ukubona kwakhe kuphinde kubuyiswe. uNkulunkulu bazalwane yabasebenzisa abantu bakhe ngokuthi awenze umsebenzi wakhe. Nawe nami usibikile uNkulunkulu ukuthi athe usisebenzisa ekuthenini afinyelele ebantwini, aqondise abantu, aphe abantu ukuhlakanipha, aphe abantu ulwazi lokuthi bangasisebenzisa kanjani impilo zabo, basiguqule kanjani impilo zabo. Nanathi ekumlaleleni uNkulunkulu siyaguqulwa lesi sethu impilo. Nasibuka libuko lalamhla abazalwane liyasikhumbuza ukuthi uNkulunkulu uhleleke usindisa labo lababuka labafuna ubuso bakhe, futhi ngokuthi labo labafuna ukubagwinya bangakhoni ngoba bahleli bantu baNkulunkulu uNkulunkulu. Yeba ngokuthi esinkingeni sempilo lesidibana naso funa sathi ukuthi beke ithemba lethu uNkulunkulu ngoba yena utawusephula kito futhi utawusipha emandla ekumelana nathi nesisithi ngo. Njengalo mbhali waleli nkqubo siyadinga ukuthi sethembele kuNkulunkulu, sisekele sethu sibe kuNkulunkulu, sikhale kuNkulunkulu ukuthi indlela singahambi kahle esikhathini sesidinga kwethu. Siyadinga ukuthi sikwazi ukuthi sikhulumele, sikhalele kuNkulunkulu kuze ukuthi sithe uhlala njalo singabasindisiwe, sibe ngabahlala njalo emseni waNkulunkulu, yena lona sihawu esiwethu impilo zethu. Siqhubeka abathandekayo sithola sifundo lala sibona khona Johani asesihlengeni sasePatmos akakhona nemo, kodwa uNkulunkulu wamsebenzisa ukuthi abone isimanga sesiprofeto salelo sasawukwendeka nanyalo lokunye sasawukwendeka lokunye sekwendekile ukuze sithi asibhale phasi. Johani bazalwane akasaboni emehlweni, kodwa uNkulunkulu ngoba abekhona njengoba sisho bathandekayo sithi kubuswa kwaKristu kumemetela lushintsho empilweni zethu, kumemetela inguquko empilweni zethu, kwaguquka nasempilweni yaJohani. Kwakhona kokuthi noma angaboni kodwa akwazi ukubhala ngoba uNkulunkulu abenayo. Wakhona ukusilethela indzaba yokuvuka nekusiqinisekisa ukuthi uvele uvukile lo Kristu, ngembonile ahlele esandleni sesilethuleni saNkulunkulu, ayimuvu aliwudlu lelibuyako litawulazani bandla lalo. uNkulunkulu leyawubuya, ayinkosi yetawubuya seyiphethe inkemba itewehlulela labaphilako nalabafile ngemisebenzi yabo. Kwangasi bathandekayo besingafanana naJohane, emehlo ethu akamoya avuleke, tindlebe tethu takamoya tivuleke kuze kokuthi sitibone tintfo takamoya, singagcini nje kuphela ekubukeni tintfo temhlaba, sibuke ngemehlo enyama, kodwa netintfo takamoya sitibuke sitibone bathandekayo. Asiqhubeka singena kulolu livangeli sibona ngoJesu Kristu sekativeta kwesithathu bafundzi bakhe emva kokuvuka kwakhe. Lalapho sekathi veta khona bafundise baphelelwe ngamaqhinga, baphelelwe ngamandla. Mhlawumbe sibuke kakhulu indaba yaPetro lesawukhumbula ukuthi wamtshela Jesu ukuthi angifika kathathu iphutha lingakakhali nembala wakwenda lokho. Kodwa nanguPetro sambonile Jesu uvukile, kodwa sewenta njani siyatshela ukuthi wangena ethuneni walibona ukuthi lide muntu. Phinde wafika Jesu angena emkhathini wabo wathi kuthula makubekile. Ngiyacabanga ukuthi Petro waba nebuhlungu bathandekayo asacabathi, kodwa mina bengingibani ngoba ngimthikile lo Jesu, angafanele ngokuthi bengahamba ngisikhulume ezabahlali. Ngakho wasuka Petro wahamba wabuyela emva yabekatholakale khona, wabuyela wayawubheka. Njengoba nje mhlawumbe labanye bethu sithi kwakasasikahle kungcono sibuyele emuva lalapho uNkulunkulu asikhiphe khona.
Asikabuyeli bazalwane, uNkulunkulu ukhona. Wafika Jesu kuPetro, asamkhumbuza ukuthi Petro umphike kathathu, kodwa namhlanje akuvumisa kathathu, kuthi kungiphika kwakho, usale ukukhohlwa, ukubeka ngemuva, usale ukubuka embili emsebenzini engikubitele kiwo, njengoba sengivusiwe ekufeni. Wase yambuza Petro, yamchaza na? Yathi inkosi uthi ngiyachaza, yondla imvutami, yondla imvutami, yondla emawindo ami. Nembala wanikwa emagonya, waphuma wahamba Petro, njengoba sifunda encwadini yeTimotheo imisebenzi yabapostoli, lapho bese elakhona imisebenzi emikhulu emangalisako bathandekayo. Nembala yaguqulwa impilo yakhe Petro, ngoba Kristu Jesu asavusiwe, wanikwa sibizi nemagunya ekwathi kokuthi impilo yakhe netono takhe sesithethelelwe, wakhona kokuthi asipole sangisasiyo lendoda lephikile Kristu, kodwa nyalo sengiyimvosa letawuhamba negijime nelivangeli. Wagijima Petro nelivangeli bathandekayo, wakhona kokuthi ahambe aqhubeke embili awende umsebenzi kaNkulunkulu, ngoba asavumile ukuthi Jesu Kristu uvusiwe ekufeni. Nami nawe kuze singanobuyela emuva lapho Kristu asikhiphe khona, kuze siyoqhubekela embili nemsebenzi kaNkulunkulu, asimvumele, simvumele ukuthi Kristu uvukile empela. Kuvuka kwaKristu bazalwane kufanele ukuthi ngekhathi kithi kuvele indzaba yokuthi simele ukuthi siguqulwe nendzaba yokuthi uvusiwe Kristu ekufeni. Njengoba Kristu avusiwe ekufeni, kufanele ukuthi nathi sivuswe ekufeni, sendiwe sibe ngabaphilayo emsebenzini kaNkulunkulu, sendiwe sibe ngabavusiwe ekufeni, bangena ephileni kwaphakade. Siyadinga ukuthi thina nasesimhlabelela haleluya, kungabi ngihaleluya welive, kodwa kube ngihaleluya wasekhaya ezulwini, lomnemetela tingo letindzaba letimnanzi tekokuthi sinqobile ngaKristu, siphumelele ngaKristu, sendiwe sathi imdlalifa tembuso kaNkulunkulu ngaKristu, neyokuthi sinekuphila lokuphakade ngaye Kristu lovusiwe. Kwakathi kuleli viki lesithathu bathandekayo lekuvuka kwayo Nkosi yethu Jesu Kristu, besingathi ikhumbuta nekunqoba lesinikethe kona ngaKristu Jesu, lokhonile kokuthi awehlule kufa, avuselwe ephileni lokuphakade, ngoba sesiyazi ukuthi ludonsi lwekufa sekude, ngoba nathi noma singafika ekufeni kithi asesiwo kufa, kodwa sewulala lalapho sesiyawuliza khona ukuvela kwayo Inkosi yethu yaphakade lenjesu Kristu, seyibuya itewulanza libandla lakhe. Kwangathi besingavuswa kanye naye, kwangathi besingaguqulwa nguye, sekasivusile ekufeni, wasifaka ephileni lokuphakade, wasifaka ephileni lokusha, njengoba lisho ivangeli ukuthi sesidalwa letisha ngoba sikuKristu. Sitewukhona kokuthi sivume ukuthi asisebenzise uNkulunkulu njengoba abasebenzisa abafundi bakudala, kodwa kumele kokuthi simemetele, sisho ukuthi uvukile Kristu, bese siyaguqulwa, sesiyaphuma siyahamba siyawuwenda umsebenzi kaNkulunkulu. Kwangahlangaba nathi uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi bazalwane, sisawubuka umsebenzi wakhe, sisafuna futhi ukuwenda umsebenzi kaNkulunkulu. Khuluma egameni laNkulunkulu yethu nendvodzana namoya lengcwele. Amen. Amen. Unkulunkulu kunqoba kufa, indodana yakho yatembula emahlandla amaningi, yabonisa yakuthatha abafundisi bayo ukuthi ivukile ngezivuko. Yize ukuthi sikwazi ukuvuka kwakhe neluthando, sonke sizukakhe nokuzithoba kuye. Sinakekele namazinyane emhlambi wakhe, sike sihlangane nemabandla asezulwini, sikukhona sikudumisa wena, lofanele ukubusiswa nokuphakanyiswa. Inkathumulo nemandla phakade naphakade babe losezulwini, njengoba wavusa indodana yakho kulabafile, yangena ezimisweni yezizilezi nalabangcwele, ziphe emandla iye nasemazini ethu, ukuze bakuthi thine singabi nabo singazinzi
sivumelelene nebukhosi bakho, sikhulume nangemisebeni yakho lemangalisayo. Nkosi ngesithawu sakho, yiva kuthandaza kwethu, Nkosi yekufika, siqhubeka ngobe silise kudla komoya sesikuphiwe nguwe wedwa. Nempilo zethu isimeme ngelizwi lakho lelinemandla. Njengoba usihlanganise kule ndawo, ute umemethela ivangeli lakho, senze sifanele umphako sesimuselelwe nekufa kwendodana yakho nekuvuka kwayo. Usilungiselele izigi ngalokusa sokuvuka kwendodana yakho. Sisize sithokoze kakhulu kule sifo sakhe sentimba nengazi yakhe. Nebokuthi sibemukelele buhle baphakade, kuze kuthi nathi futhi sivuswe elilanga lokuphila. Nkosi nomusawa, yiva kuthandaza kwethu, uNkulunkulu lophila njalo, waphakamisa Sawula emkhambathini wesitha sakho, kuze kuthi aqokelele ilihlo lakho. Ngiyabafisa bonke lababhabhatizwe elifeni likaJesu, ukhiphe inkumbi yabantu ukuthi batawusebenzela ebandleni lakho. Qinisa labashumayela ivangeli kanye nabaKristu bakhishwa ngenxa yevangeli lakho. Ubeke nekugcina isitha sakho nenhlakanipho yakho. Nkosi nomusawa, yiva kuthandaza kwethu, Nkosi yemusa, isizukulwane sebazalwane sincoma imisebenzi yakho kulesinye isizukulwane. Njengoba sesemukele ivangeli lakho, yipha bonke bomake nabobaba emkhathini wethu, ukuthi babe nemandla nentokozo nelukholo lokumemethela imisebenzi yakho esisizukulwaneni esizayo. Nkosi nomusa wakho, yiva kuthandaza kwethu, Nkosi losesihlalweni esibili, ukhonzise izwe zonke emhlabeni, wabeka nelibandla emkhathini wabo kuze kuthi sibelusele ekuphileni kwaphakade. Yiva imithandazo sesiletha njalo kuwe nebaholi nebabusi bethu. Ubaphe ukuthi babuse bahole ngokuthula nekuthembeka, basenze ingcebo zebantu bonke njengaKristu. Nkosi nomusa wakho, yiva kuthandaza kwethu, Nkosi yeluvelo, ukhathibuyiswa uhluzwa kwalabathembekile kuwe. Sifundise ukwethemba kubo bonke kulingwa nekuhluzwa kwethu. Uphakamise nomusa wakho labo labasokolayo emkhathini wethu. Ukhumbula labo labagulayo kuze kuthi ubaphilise. Ukhumbula labo labalahlekelwe ihlobo kuze kuthi ubathuthuke. Nalabo labahlushela labamukele nalabakholwayo kuze kuthi ubavikele ubagcinele ukuthi bonke bakwazi ukugcwala kwelithando lwakho. Nkosi nomusa wakho, yiva kuthandaza kwethu, ungatisitiyo tethu emandleni akho lahamba emkhathini wethu nasemaceleni wethu. Ite inkazimulo yakho ibonakaliswe ngomthando wesinalo kunabathisha nalababangazisizi. Nemimango yethu iguculwe umthethosisekelo neluvelo, nasekulungiselweni kwabo konke lokuphukile. Siphe konke lokhu nalobunye kwesinakaliselo lowathi lobo lokusiyaniseni ngayesu Kristu lowafa waphinde wavuka, silabusa nawe namalondweni kuNkulunkulu munye laphakade. Amen. ibandla lisukume, inkosi Jesu levukile yema emkhathini webafundi bayo yathi kuthula akube nani, bajabula kakhulu nabayibona inkosi. Kuthula kwenkosi akube nani ngesikhathi sonke. Akwande. Haleluya, haleluya.
Sitawasubira mikondo ekasini 116 sikaba sona sikaba 48 lapho sibonga khona umnikelo sikholwe ukuthi sonke njengoba sisinikele sikasubeka singanikeli njengemali kuphela kepha sisinikele nasekwenteni umsebenzi wenkosi kulo lesi-ke siyabuye besigcina kudla nokuthi singadli kakhulu siphilile lokho-ke lokusele libandla liya sicela ukuthi lubuye ngasebandleni kuze ukuthi likhone kwenta imisebenzi yabo yalo sikhumbulele ukuthi ikakhulu le mali yaleli isifika ukuthi sinakekele labo lesibafundisako emakolisi siyawubonga-ke kanye kanye sisebenzisa umthandazo wesibili kulesigaba sithi mthombo wempila bonke lizulu nemhlaba kungekwakho usinike umusa ngetulu kwabo bonke yemukela imisebenzi yethu esinikela ngesandlo egameni laJesu Kristu, amen. Uyabonga Nkosi uNkulunkulu njalo liwetonke ngemsakakhoda nasikwa lesikela ngaso sivela emhlabathini sibebethandaze bantu sikakwasiwa sephila kithi akabongwe akabongwe
zibanda zibe Sehingga bagai indodana yakho Kristu yethu ngayindlela miyele sibona nekuthubini sathumele mawasolo sikwethu nase sibale sisipho sethu singwa nelwayi futhi kube umtimba wakhe nengasi yakhe bithi ngobe ngesuku lanikelwa ngabo wathatha singwa wathi sekasibongile wasisephula wawapha abafundi bakhe wathi Tatando kunije kumtimba wami lonikelelwa nini yenaloku kube lingisumbule emva kokuja wathatha indlebe sekasibongile wabanikeza yona wathi nathani kuyo nonke ngobe lokhu kuyindatshana ozimele sisha lokhu sebeninena labaningi kwesesebeletono yenaloku isikhathi sonke ekwinatha kwenu kube lingikhumbule
sakho lesikhulu asifanele kwethu nebutha imvuthulwa ngaphansi kwalo tafula lakho kodwa wena inkosi sekuba kwakho uqhawukela njalo ngakho-ke sihle enkosini esihawu kube sidle ngalokufanele inyama yenkosana yakho lesazekako Jesu Kristu inathe ingathi yakhe futhi sihlale kuye nayikithi futhi ekubeni nina nini. Amen. Baatazekako Kristu asondele solongera mtimbe mwasetu Jesu aliyolanyuma yetu nenga chake yaso kiserayo na sinde tujitemje tumekorwa nani mkoro. Sete batandekako bonga lismate ngobe ande musambi osakasi pemi nani bonga lismate ngobe ande musambi osakasi sinikela kuwe na Jesu Kristu Nkosi yethu kube singumhlatshelo lophilako kumele vele amandla mawakho longcwele sihambe sisekelele ezimoni Nkosi yakho.
Hambani ekuthula nangothando niyosebenza inkosi. Haleluya, haleluya. Egameni la Kristu, amen. Haleluya, haleluya.